Abushafra ya brakwa media buno ne ba de sia maka kwantu ma menya na lolo fe enkoya still migusu edi nkwi ewo bi manso memo akwa bakwa nso nkoso abrochiri for Ghana for moteme ka che na ye den a ewo se ye besom manya oba ahofe so no na eye mwanwa se yetimi wu obi na sabio wotimi nya sa gift no ewo nimu a wode ye niema edibo ni pasa ma memo akwa ba na pomti say na kopadum na wudi akasa de say pa cho me de say when da so say when na obi adi ma follow kakranka me mama ya we interview ma follow for some time me bo minua te say smart TV abaso na one ne ye interview kire niema mu kwan a obebo ho ban kwan a obehwe niema bi ye wadwuma sem wana montuo sedia sabio ewom se obi abewu but kwasia bi enku kwasia bi ntimi mfa ne sa enka wadwuma kwasia bi jimifo bi sorry say me use that word no emfa ne sa emeka wabusua na abusua ne nye basa start free he me pa start ya che me ka say ya adoma you free father side okay because my papa na wo we blame my friend atakwa me obi anim no okay ni juma dia na odi no e na ono aso ne papa ye bi na me ma me so papa ni juma odi no eti me hu ni say ya adom because me so be 8 years kra na a start ya me go meye eti me ya adom I free ebusuem and na me so aso me so na te se be ka say hereditary o maame o na o maame man papa me papa mom o papa side no mom na e wo mo okay o said the work can be 8 years and I was starting e dey na hu as young as 8 years e dey na hu say me wo adoma chide bi so me pa 8 years na nya de abia me de ye adwuma okay na mom no once me papa no otete hapan na wosa yesusu dwuma okay mitimi hunu bibi na maka kire no na haban tete enimu nso kra no sebi enya obia na timi tete haban ma ne ye adwuma but haban bi wo ho no ma me na sata miso so na mitimi kote ma ye wisu ma ye adwuma serious yes it is abre ni nyina na me hu sa adom no na say wo mu nyina hu sa adom no wo ho no ma me papa so afiri timi fa so de na chija me kra enti me kan say wo be before abeje adi oh meje di manasa mekasa sabe for ne omu bebre nti no mekasa because who were ni once yes me were ni hu na de ne de meje to me say me be before yeah because not make us or because there be coming up between ache because as 8 years so utimi kwatia haban because me free panyin fie de bia meka me ni mpanfo anante ahaban bu wo ho a sabi ukọ na wokọ akọti aje se o de kwansi to ase ansa na wate wo beti ahaban du aje se o ne kasa ansa na wate ye woni ma bebere bi wo ye tina anadwo pa ahoma chinda se ti say as 8 years utimi se no ahaban we metima atene time say no na me magia di so ye before kama no cre ahaban bi okra wo kote na wanye niam bia ngoso kra na itimi ma wani eye ko te se de wanya wani yare na na sisi ena haban ya ye kase ye de kwanse gu ase biti setam ye woni e na chese aye komo ama obi kote na de gu ase kra kote ado de ye kra enye adwuma chese ye wo 2 minutes ya mebi wo hono ma sebi wo ya e boa ma haban nipa no de ka ne nipadua wo wisu wo so wo ye ho yare na di efia he be ye adwuma because ye dwuma de na ye de ye hu bebre na bebre koso obi wo pro beto adro na wo de efidua wo tim kra no efidua wo tim honhom e wo fie hono mo wo de adro na kodru hono automatically na adro na tro cause honhom na kwan ma adro nya adwuma de bi eti wo de obi hwem no be wo se obu wa situation bi anase ni hu ni pebo situation bi wachina for bibidro abo so obekọ ba be se this o tu betina ho because would kodru fia na do na say this one kwatena do ra no wa anya do na anya adwuma but ye no anase me no me dwuma de na say me nim de me ya sete de me ya sete me woni ama bi wo ho na do no kwa me de ma wa me ye gusu a won saka ye tie bia say ye fie ho say ye hen abrochefo e say obu pacho mo wa akwanto bi ti say abrochefo ne obu wo ho no ma e man fa vem na de kona awa fem okay yango intimate ma sa they are like
me pacho mom wa kwantum no bi ti say abrochefo obi wa beto adro na no so say wo di twam so a me kra me nim but o mo na kama mete obi wa say adro ma twa because enye adwuma because wo di twam so na be dru ho no ma enye adwuma but die tie bia no die tie bia emfa ho ne say ensuo ne betwa ena emfa ho ne say die sitie bia no ye wo de be ye agu so adro no wo de wo so wachina wo nya yaresa de tie bia wo de kan we medro wo de kan ho a wo be fa dance Oyema bia wa anye se de metro obeche yankuni sei wo start ye no yare ben ana niema ben na wo sha ase ana at what age ana wa utimu se okay sese de me yi sha ase e de ahahaba ene nubuna aka nipa mananya yaresa. Okay, my starting in Tembebre. Okay. But me once I started my school semuntini we say anything no. Many fee kakran sa na me started. Okay. But na me ma out to say the maybe. By 2021 mo na me started say me ba media ne so. Me yes me born on them but obi also ni wa say bio wa fa me nsem ana so wa frame me a wa to wa ye na this wa pepem wa nya me fa me so ana say M1 no say de tie bia de bia meka ese dia bibia kwaso owi ase se na wi ase na problem bia wo ho bia no wunya hu na chiwade na wo de ka no nko ade ase na tie bia se betu bibia wo wi ase bia wo na chiwade enipa no said the problem sitie said niamasi kodema no wunya hu na chiwade na wo de na chiwade ne kana eni waso ye hwan wono akra na ye ne ho na hu na chiwade de kana sebi ebeko ena eba dro sem ne so so a obi eni wa watu anamon a make say obi wo beto wo ba wo right wo kana bo beto na so so wonya ne ho time ana so wonya brain we wisu ni yanya de ne mo se e tro se de city na wonya ho time na wo wisu nko ande se de tie bia be fa dance ena titu e ya awo de no de challenge obi wo ho no ma wa pa wo no so many years so obi wo ho wa hospital wa ye bia hemfa eno di gidie tu anamo na wo ba wo de se de ti bia wo be fa dance oyema yenkoni si afa na ye be kọ asem na edieben yarieben or how ben ye be kọ no one after the other ena semeba wonchen obi tu anamo ba wonchen a wo wotumi ye eni dia wontumi nye kura. Okay me pacho fa sunsun sem me wo bibi ti se ensaman me pacho sa ensaman ne de no won se ewiase na ye wo no se bio wunye obi abone but wo so ultimate tena se na fe niam bi nkoye wo babrabo. Okay wo so bibia ma na aye basa obi nimu a wonim untiom bebre so wotencho baka se bi wo ye kweshini because wonim nia ha wo wa ultimate checking ho se niam bi nkoye wo mabrabo eno no wo ya wo mo obidin ena wunya kukudro so ayenye efisa wo ye no mo obi adi sa asemesi ana so benta o ye me wunim kora wunim na mom no ya wo de obeka gusu na eye adwuma se wo bibia se bo nim abrabo hu bi obi o mpese me komani mu abrabo e ka wo no ko na de bia meseli ada ne mesu o pese hamia ma sebi me manso so e be fa so bi eno wo ya wo se wo born back to sender wo de bia wa no kasa gu dwumadi so wo se me born back to sender eno na wo ya sebi wo ma me o wo kwetimi born obi ya na yira wona ne da sorry etimi born ne ba etimi born wo mo obi adi na mo ye wia na sebi obi ko bububu wo obi ko yare da ho anase bibia wo mremu ho se sebi de wo ye no ena sebi amanipa no ai bubu anase se na mo no wo hunu se ne nipa no obi bubu ko ni bi ye wo wabrabo ana no no waye no nyasa waye awie nipa no enya problem na still yare no eguso wo ho no anase wo problem no eguso wo ho no eno ya boa ema bibia ekoso wabrabo ma wonte wo ho ase no efri wa akwem maybe so eno sa no wo na wura sunsun mu na waye sa niema no me pacho no ni dwumadi na ekradin na medeye okay eti se wo betimi abase wontimi manye problem me jiwudi ni gina so ye so adwuma 7 days anadwo de so na me wi ama kire wade ama waye bebia wo bia no enya den se wo betimi aye
na mama ye eno ye wi a obi wo ho a ogu so ye no kotimi fa adanse obi wo so a wa ye wi no bia week achi ana se bre bia tina fe wanya adanse eno wo ye nko ade tie bia because enema once adwuma na ye ne tie tinsem enema ekoso ankasa obi wo won jisunsun dwuma ndi wanje ndi amenne no enema se wona blabo otimi se enema enko ye wo ho obi wa mane ma say to the sense afi baby wadru no twasa nko gina home na nka ne makoba na nka wono so yo so yo ye wo say wo ye batan a oho se wo makra kɔ no mo ba no ma fa bi am lo kra na se wo mane yo okay kra wa kwa no nya wo waso bi but wa wo no okay wo man so wo man so nya okay wo say anytime bia na wo bre na wo dwedwe wo nya okay wo kra na wo say wo sa ma wo mane bi wo ho na sa fa ho and susum no de we just do back to sender send the bia meme kwadwo wo kire ebo a woni mabra bo hu bi ama madwuma sam nkoso ma wawe nkoso bia makwantu menkrata asemi nkoso no back to sender yes no me friend is sama wo samai wo abrabo wo samai ni pano te se wo bia yo boni akwa samai na hifiru we so wo samai ese ni pe bia wo de woni mo bia na mo ndasani bia woni mo abrabo ho sare wo samai no oyi ma dey we me no better challenge because my friend crofo be mienu mi ansa bi ama e de sa adwuma bi ahye wonsa me das a very huge case e koso yes so utimi yes ade we wa abeje wonsam oh sa adwuma na America cho na adwuma we me start enyene ena obi aso wetu anamo bia no e fa danse obu okra na otimi dwen se etimi beye na maye na se bia obi akoyare na eche se de me beye ye na na etina eye no we se nyame adom na wa beye na bia ya fro fie se bia se obi anya problem na so wa wati se bia se ya ye check o ma ye check ma na so ka kire me a me hwe hu se ye eye saade na wo ye no aha sem na asem timi hia eno wo ye nso a me se wo ye hwan wo na wo se wo de wo hu adanse da wo na wo se wo de wo china wo nya resource da wo ye ade tie bia de bia me ka ho me se wi ase no enipa tirmu ye den enipa tirmu aden nko yesu obi wu demo wo ye wie na nipa no wo dia no aka ho ahon se bla wa bre a hunhunu wo bre so mfa so no na se bibi enko ye anti eno no wo ho mfa cho na me wo bambo so ho bambo ne dia me ka bambo am gidi se obi ya ete bambo ase e bon ho ban free ni ama bebre ho obi wo ho adwuma kra mpa wo wo mu no se bi obi benya na nka ne di bre free ni sa wo ne free ni sa kra no wo nya kro ye okay ye hia se wo ne be free wo no na wo ye na target any pattern more de na say yeni na ye physical wo wan so ni ani to hwe physical wutimi crowd wani busa ase meso wanya so mi wan so bia na no na ye wo eti yeni ni ti ani ehu ni ama obo ade wona na sere pa so no wo ho wona na sere so no ye wade a be ye wo ya eno wo ya etimi pamo wo bone ni pabone ni free wa brabo e bon ho ban wa dwumam wo be fa se case bi bato nim wo wa amane bi wo court case ni sa na mana jew e bon ho ban e free mu eti bambo no so de na ye ba de bia meka me se wo ya no aya ma wo ma wo e fi se de fa wo so ni enya wa ye de fa wo pa so ti de bia wo ya ma ho aya ma okunu aya ma wo yere no aya ma wo man so so na ye de fa so ni enya wa ye de fa ba so a anye yi sa na ti yemra han ani nupina yare be na wo a wotimi te aduro ahaban etimi adisa wodi nupina esa yare be me pa cho me wo mema aduro ho no yes mema aduro say mema aduro powerful one pa wo say you obi wo ho no ma say ya de wo no say ya fa wo no be fa na sase so wo say na be ma na ye ketekete okay ti bebre mi hu bebre meduma oh o sa meduma na mi yeli ti wo okra do obi atwa ne de no da se wo hiamwa yes wan to yare wo nya no aduro en enya bone wo twa de se wo pese wo hu yes the situation wo ko wo de be boa no na to ase eti mi hu bebre na mi ti bebre me pa twa no me wo oye wo ho e wo ni cream wo ho no ma metro ha wa won saka obewi su na de etie bia na betwe pie obi wo ho a wakama pese mu yedu ni nyina no woyo na enku na obewi su eso wa enso mu ahoodin ni me patwa no ne de ahoodin nim no eno so me wa atadwe
any dubna or how we are tajuna de dubna ne count, not the muck so air count. And no matter how I be said, no bema many wire. Shut out seen tinny. Yes, and I mean, what be also my any bitters. Okay. And we dubna ma mixe, crama cottage and Saint 20 Kakadrin, a door so my mixe, and all saka, make sure how will be how park or obey me a share, will be also on park or pair, a beer wouldn't fanta, win your communion wine yes, and one in the powder, no so much sure I know, and my whoop home yet do. Who see was a drone who is what? Would you win here and I saw your mail and I say like, who know about the whole crana? Who we saw, Nasa will know about this shame out to Miss Bibi for Fraba with the pedrin. Okay. Yes. Okay. Who we saw to Miss Bibi for Fran, I say, and Yamro for the idea for this Yacoba, we are fed to Babina, or Manity Asia. Hey, Crana, drop or we saw this or no baby shame, the eyes will be willing to say. We know a young word to my Honama. Yes. Oh, a year to my camera, who we swear. Why would me say, what we swear? And on any side effects, be I say, Mary swear, we may be a channel where my problem be a patch of be said, and a camera, we will cocoa dear so ever. Me wo waist pain, we go on sissy, and also so near what tennis yes. Once I went to move for home. Ayana woman me dim komo beble obi wo no ma wa say because of omo weather ne be ma crown so yeah oh you no correct beble kan oh beble kan me ni obi de we say bra kojo bra de de nsori o na o ye we me be bi adwene nam nya adwene na nam o weather no ma ni ehiti oh omo kan no correct omo say weather ni e omo ba Ghana 3-4 months omo ba Ghana na ewia no bo a omo ni yam kora ye omo che bossa enimpa so bo o say be 3-4 months na ne be man sorry it is an yama we say koswa na we nya droni bi na we su a wa wo be hu sesae wo be hu se niama bi aba oni padwem arefo sa emema duro no me ankasa meje aginem because of adansienti meje agina na me amaton e di ama no because ma hu se me nua no mema no especially one wo akwantum adansi obi adi a kire me ntina wono ma mani America no me ameje aginam anytime bi amekọ life bia no meton sa aduro no ama no because nipa hiamboa e krodin ufri techima na wo kọ kentampa krobo efe nipa hiamboa e wo kwan no so meton sa kokọ aduro ni sisi yare ne manpower no e fidi gadochi eno me wo ho adanse a enkrofo adi a kire me dia aka no mintumi ni e wo no ani ni nyame ntem but eye mema aduro koko aduro any sisi yare aduro ni de kwadwo me ka me ni America man ka se kwadwo aso are ntina ka me bi ni nkofo mo aso are me ka chire na wati ase amana yi ati na me wo stroke so de wo stroke me wo diabetes just say ndro ni de bebre e wo wono aha na award de titu award de de hia me awo de tie bia no say eye e fa susu mas de say fa physical wo de tu anamo wa ko check yes problem wa ko check yes problem no wo de fa de tu anamo na wo so be fa wa dance sisa na de eti me ka antiase a dia wo ya dia nyame dia chew a wo nananom atawachi eye member adu sisi yari adu koko adu e na awo no nyama dan we obi pa no meto ntia apart from say wuni obi wura sunsumu na waje bambo ewo wono na adwuma ne niema ho ana say ebi about to send na no ye different dia wo kwoti bina ene ahahama adi aseni pa niema nan we ya yaka ho asemi wow me pacho sa niema nan ya waka maka twesemu miensa de me wo ho dance die kwakudo nsuro die no me wo ho dance die eno die fidi gadochi me obe power wo obi wo ko ba ko wie ya bo se hue akosia ontwe ma me akosia wo ntwe ma me da bi wo twetwe akosi san because wo first one akosia ho mai ti akosia hu wadwa e na oda ho ti wo twen second round na be ma ne ho aba no afi no metwetwe ma onya ho enti eno no die wo no die no ubo sanimu a night wa so first one no ba ya second one bo se gina so na o de sano
obi to be bought wo be tere ro aso sipo aden eno de me wo ho adanse die me nya se bia be ha me no kra wan eno me wo ho adanse die ena sisi yawe eni koko no sa na ma miensa we manya adanse ansana me ne no ebe ye this interview no me sheda eye because what this smart TV adika ye binti nkrofo ba ku mienu a na e wo se me verify enti na ma me ka sa asem no me sere ho ewiase ehu ahobambo hu hia me se mi ko mi kuro mi na nsen mo te me nka che mo hu se da kwadwo na ne ho mfa na ne ho mfa no yes hospital ye na edie no na wo se mi tu anamo oyema yankwa ne se no se de okay me ni Ghana wo betimi aye edi amane me ama me sa aka sa nuru ya ya bobosu me pa chai bebre okay DHL de o mo ye customer cry DHL oh nice DHL na Ghana Post me pa chai nti baby awo bia na nyenten emerade baby awo bia na be send mama wo sa okay okay oyema ye kasa no krenya mi anim obi be kasa ge dey so won the 20s ye na then na wo ye social media scam ne I say wo paste kabintina wa swada ba betina so say ena mi wo wi bebre beka wuti bi oh me agasa no me like me social media dem shut anye okay it's no ena e normal so say obi beka ene die se me nte kra na minim say definitely obi beka ama e bia me nte kra na it's no the meka kakra ne say ewiase ne say bi wo ton wa dia na obi hunu eto se wo hu se baby ame wo ni e se ma me bohu de wura se bi obi wo hia mo apa but wo hunu no wapa enu ti na se wo hu me se bia me wo social media na se ya nye bone so na se so wo hu me feel say adoma chede no wa nya nkrofo benefit no kwase mimi ti ye nti na me so mi de mika to ka ba because wa nya because nka me fa ne se me na me ya bro me nyisu that way because se me ti se we good e was sa nya ma bi hu no e was na me rush no correct nya sa dia abro na wo kra na wa ba no kra na wa be benefit no no akra ti me introduce ma media why not yes bo ho no ma na say be kasa wona afoforo so because obi wo ho no ma wonya baji eduro na na so wo ba for spiritual side na say fama na who goes wo bo na afofo ne custom ultimate the custom scramble bro me say ya na ho ne hia me pa I didn't know hia o hia obi wo ho na obeye na ye adwuma no wado number ma we no wado number ma we anytime be atimi say me busy pa yeah yes me oye busy no kre kasa enye busy abe me ne na akasa for some days na ne manya no ache na de na se wanko na nkanye sa me ne kasa sisi a no e wo so ekoye nkrofo adwa abusia ye ha ye ni nka na me bra kwadwo mu ni se sa nema we mentanye sa nema we o show ba ho fe so no sebi preduasa nka woni kura no ko betima ba ne mema ada ama na nyaska watima se nka ade na wo nko bebu da ni aguso oye hwe ne kasa hwe ni wato simple cool can girl yes ahwene pa nkasa no this is a typical example of ahwene pa nkasa ankure hunu na ye dede no this is a typical example say onya ankure hu hwe ne kasa woni ne ntonchia na de ye me depa ye mani je ho ye ne sikasem enye obi o charge like I am one adetina wanya achede bi say na won charge ska boom engine mkrofo ska ade ala meka no obi wo hono ma waye na adwuma na wiase da krambo de beba no do so kura chase kana wo beka se wo beje because me dream say wo boss kaka say no say wo antimi anye no okwa ebi susu anya me ya adom na do wo be ye na yeye lisika sama toto ye de wo hwe ne saka aseda wo de bebro no eni adanse obedi akira foforo kura ma wanya customer yes eti ya no ne sombo ma me pa nti na ya me hwe sa ne ama we dey enye sisi yare aduro no koko aduro no eni mema aduro no me pese me ton wo me platform e wo social media nti na mema wo ka no na obi anka se mabu no se me pe mema aduro na eyesen me pa cho mema aduro no
What's that me what the air bottles let me cancel the machine. Was send bitters ma me hwe. If we make it to any. We say we no machine we bozege. Machine Ade me bo aduma. Me wa and then the powder. Abusia meji akoma madam fu bi. Nka say me say madam fu bi. Meji akoma no. Na why meji akoma madam fu bi. Ho e fe ni kwadwo nyame kwadwo madam fu pa e fe ni kwadwo. O US me mfa ne aka ne nso so. Okay, see me walk won say we near the kitchen and then powder no eno near 300 cedis. Oh okay. And I said there. And then powder no. And I me want the kese so so ho no me no so ne powder no so 500 cedis. And I me wo dubina no so me dey attach be ka ho. Na ma Canadian ne dey be ka ho sa. Ma Canadian no ana be to na. Na ka ho patch no so no. You 300 cedis dey one here 500 cedis and so dey wo. Abusia because me what oil no and the cream na no so 500 cedis. Me ma kwaku don so die no. Na 500 die. 100 aye mo ka we minim se obe that be yes me ha mani because 300 ni ade a working enya ade bia fa ne se wo di ache obi enti wo di fa ne se wo di ache obi enti wo di so ahwe we ade be bo adwuma me share the real the city pa na wa wo so na de apio aguhu local wanya Ghana local kama and I said okay na yes unim nsa no nko a unim nsa no a obetima yesu Sprite obetima yesu communion wine ensuo kura betimi di ahia na ensuo ni de yem ubehia ida Fanta na se bibi Fanta okay Sprite na se communion wine na wo di ahia okay na wo di so no so aka ho well obechire mu because me every na ekono maami me ne na ebedi adwum ebebo adwuma wo saade we ho mema ade no me ne na eba abeye enti se wo hu se bra kwadwo media matena se wo TikTok na ade we kita na me wo so na me ma so aka sikai bra kwadwo kwagudo nsuro amaso na wonsa aka wo de 300 cedis enye sika bia enye hwe fa try na hwe ena won ton man wie se amfra wo se ade na wo ton no send me scanner me fa bibin sign ka ho ma e full package ena wo de ma wo de command wo address pa na wo sa aka na ne oni akosia ne ya be chia ya mo aguru chire pa ko be wo na be dika be ba na se de to anu gina so yi sa na no so ejina so na ebo adwuma ma so ho ato abusia yenka yesika satenten toponko kasatenten ana sabi asempa anasa asopa ente asem etie enti mesrewo minua baani ai free na ekomene ne be ye adwuma yimyem semi social media platform me de channel anytime bi obenya ho bia no omra na omme kire nkofo yare omme se omo yare se de be ya me atoma chede anyame di achem se me mfa nkasa being a journalist me man nko waste no ono so na atoma chede anyame di achem se herbalist enko waste ye yesa ye di wabro ye wukura na nyame ebebisai enti se ohu no wa TikTok so a na ya de pa na me bo mu dawuro eno nti na efiri na ekono obehu no more often ewo me platform so oyema ya kasa me do number no betudwa ana wo fa powder no de bi bai ana we nkwa na de bai okay say powder no de o de be ka we no ho preko eti the number no ene da ase no me pacho wo frɛ no anopa adwie anwumre e WhatsApp number wonsa ebetima se bia nka ama yehwe se wo ya wo de be ka we no ho ama nipa no na yakoye nim eti wo number no Mepacho 0244 15 37 84 Mepacho na masawo 0256 44 62 16 Pacho WhatsApp number say me ye busy kakra na me anso na me peke course bi tibia obi be friend no wanyame a fan note voice note record na odi ama me ye frame ni person si say na ha me pacho onya ye pe obe get back yes we busy my brother answer na me say ka no we busy ade we hunti na ma me bae ade we hunti ade we hunti na ma me bae ade we na me te ho asem kese a
me nkrofo bi di ho adanse wa abuchire na se bra kwadwo ye sere ko interview mu no maye na my buy ni krom kwan enye kwan wa opese oba no ho nyinye se wo free ti se me kan northern side ti se free seche dumase eko bono ene ne nkranza tachiman kentampo ko sisire mu no wo ba wo je si wo makru tie se edo be fa saa tachiman road asi wo makru wo si wo makru a bisasa wo pe mamponte car station wo ho mamponten ye wo mampon nya mampon dabi we no ye within Kumase friend mamponten enja ma asante mampon dabi mamponten ti ubenya car trotro wo wa eba unya besi wo station wo pe na wa friend ne number no eno no ye mo free Tachiman road uye nyame ye wadom na ede wo fa eye saa kwan ya edwura kwan no dia wosi ubesi wo mamponten ene dey straight wo free edwura ba no wosi ubesi wo mamponten ebesi wo station wa na wa frɛ no na wa ma direction mo free the southern part te say nkran koforudia he unya besi kajetia MTN na bro sign no anim ho na no mamponten car ewo ho wo de unika trotro ewo ho pragia for kura gina ho a dropping wo ka so on fa wa se me wo ko mamponten unya bedu mamponten pe na wa fa the number no na wa frɛ no ba bia owo bia no mamponten no wo obekire kwan ama wa ba ne nchen dia ewo se oye ema wo kɔ no obeye ama wakɔ dia ebeka se twen no nya abotere na twen se o hwɛ na mmere nti wuntimi ntwen na obekɔ aba kɔbra se de osika no nya duro bia na ewo se odi kɔ fie ekɔye bi wo hɔ a ewo se wonya abotere ema ne ye ohu adwuma ma ohu tɔw ansa na wakɔ na saa no se me hu tɔ me a se de ye me no so ti fie ho na me kwae eno na me ka se obi wo no ma wontimi kra amba okay so oba be stay ha se adwuma sem ni bibia obi wo so kra me ka se wo wa kwantu eno no edro ne ya de brawa yinja ni saa kwa wo wa ho ban bo duru a wo san de ka ho yes because ye nim saa ne ma we nyina se ebibi duro no saa na etie okay obi wo kra na ni kra bo so ka automatically bo o se aduro no yes nti ya de brawa yenim ye yegusu aseje che kra na ba bia de bekobia no efie wura wo bayie mu sunsun ba bia wo bia so pese de maka bro se wo pese ko se ne bro se wa wo pese wo ba ni nyina no problem bi en ye yes meni menu aba ya kasa asopa enti asem che se de mekan no fa ne number no na go screen no na onini ni no komo na wa mama ni age because my pen ache nyo no ne pay me my pen ache because of me tie we hu asem no oh the we am here no ntini na ba no me tie we hu asem no say ntini adwuma de kwadwome ntina ase cause ntini hia sebi wani be fira se wo be ma be wu kam wani mfira no cry one so be ma be wu mo wani mfira because wo ka be wu no tokro di awuram ntini hu asem de me ka me di akokoduro ena me ka ntini hu asem so dia obawi so far metima abona baso ma mentumi che emfama no wo ye adwuma wo bi di ho adanse oyima nyame nsira se me hwehwe wa na wanya abotere ababra kwadumi dia so but me do be come TikTok no so from time to time me frew na wabaso na wabenya adaje akyerɛkyerɛ niema bi so ayɛya ebia ede niema esunsuan so bi ba ya brabom bɔne bi ba ya brabom ema yetimi ko oye na bi mu ema ya dwuma ne niema nkoso memo waba the platform no so na no waba be kyerɛkyerɛ saa niema no na wanya adaje but mema do ndia me ana meto ama wo na maji commission ya mi sira wasi me twa to na yen so the mechanic say be rias no de bia meka me say enna wo kwa emfa show tim say wunya obi abone to obi so ntimi nyo di patri mu ye different way de wunya bi kra wo be ma no kra ne nya wo be ye okese enti wi aso ti wi asia e wo say wo bo ho ban na wo bo ma so ho ban na da chi bi no say bi wo makra mo be ye me da se aha e bra kojo media say de media kaka bro ba di shamaka kwantuma mi ye nya no refe enko mikrom enkranza ye fredi ba de se da menya no meko menya kura menya nko e because ye bobra nyankopon siraw na onye okese ye besia makra mo bye bye.